Bugün Şekerler Beyramı'nda tantanalı rəvişdə Cihan Şınlar kapısı açıla. Rəhim idiniz qadirli qonaqlar. Bilgili. Bugünkü günde 226 tuğan birden bulup yaşayız elhamdülillah. Nəzilimizin en kıymetli eseri ebimizin kulleri hem ol yapışı gülü, ol yapışı imeşi yeterimiz namazlı. Bu indi yitirgen, tuzan, iki vakıfını birleştirgen 20. asır üsteline rahimiyetiz kadirli konakları var. Milli yaşlarımız, milli bizlerden namazlıyız. Mühendislik, ebilerimiz, mağazabiyet, şüpheyatılığa. Onlar soyundumine dedik, komak oturuşun fazla edip pişirgenler. Kuş dili, tavuk, tutunan tavuk itirler bizden neslimizden Türk ilini. Reçinden pişirgen tavuk iti, ağız itiniz, rahim itiniz kadirli konaklarımız. Hem memnunlar bizden 21. Kasır üstlerine rahim itiniz. Memnunlar bizden rahim itiniz. Üzümüzün bulundan gelken temli Ramazan şimdikinden aldığımız kadirli konaklarımız. Hem elbette Karası'nın bizim neslimizin ömrü şefiyeti bu kuş dili, her günde bu kuş dilinin kimliğine türleniyor. Babam Cihan Şahıl Salih Beykotan soğuşa veteranı. Soğuştan жеңу bilen qayta. Soğuştan so'nglarda kolxoz председатель bo'lishdi. Avul xo'jalik turda o'zidan zo'r ulush kiritdi. Babam Cihan Şen Donalda 2-nji mexanizator 1920 yılda respublikada bərəngə uyuşturğunca rekord qo'ya. O Tatariston Respublikasının yuqori sovet deputatı. Abim Cihan Şen Rusiya 35 yıllık fabrikasında yaşayır. Sotsialistik xizmatlarga loyiq qiladi. Cihan Şah nesli izmavunda ijod, baxit, boylar savasida yo'l chishmalari tuzdik. Düşler davuluna girin düşer, girin düşer. Birga o'tirdik. Tomir jeysin, yaproq yorib shashamasın. Yanına yurtqa yaş dilin düşken, sabıy avaz salgan bu yurtta. Anilerini irsiz, sabilarını yetim etken suğur. Күпме ачы күз яшьләре түккән әбекәйләребез, бабаларыбыз туган илебез өчен Татарстан Республикасының атказанган матбугат хезмәткәре, танылган журналист, популяр китаплар авторы, Cihan Şah оныгы Айрат Марсил улы, биология фәннәре кандидаты, табигатьне, җиребезне саклау буенча күп хезмәт куя ул. Cihan Şah оныгы Алим агачларны клонлаштырып үстерү буенча танылган урманчы, яшелләндерү эше белән шөгыльләнүче Кафел гаилә компаниясе
Патриотизм – это преданность и любовь своему Отечеству, своему народу. Патриотами не рождаются люди, они ими становятся. Дедушку не благодарю, и за мир. Мобилизованный наш брат Руслан Аглиев – настоящий патриот. Мы помним и гордимся. Память о подвигах наших предков должна жить в наших сердцах. И мы, нынешнее молодое поколение, будем передавать ее будущему. Закаревна, уважаемый член жюри, барыбызга да бик зур рахмат. Менә шушындай бәйрәм алдыннан һәрберебезгә бәйрәм ясаган өчен итәр безнең ураза без бит Аллаһка гаеп көннәребез, барыбызга да тазалык, саулык. Әйткәнемчә, менә монда инде бәбәй күтәреп менгән кешеләр дә бар име, 97 яшьлек әбиләребез дә бар, Аллаһка шөкер. Менә бәбидән башлап әбигә хәлдә катнаштырып, шул хәл мин мондай матур конкурс булыр дип уйламаган идем. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Шушында күрсәткән матур тормышны гел алга да матур яшәгәс. Мондай семьялар булганда илебез дә бетми, дәүләтебез дә бетми, халкыбыз да бетми. Biz истәлеккә фотога төшеп алабыз бергәләп. Әйдәгез, якынрак кирегез.